Sebenzi ngiyahlesaka uthi hayi ngisuyadlala Yebo. wakazangizonda sibathi labanye hayi sasisimbone lo anginankinga siyevana kanjani sabantu siyabacasha ngiyabathatha bacashwa baningi Mkhulu ake ungitshele lapha emsebenzini ubone isikhundla kumbe bongana sikhundla benginasikhundla bolekana nawo kumuntu bengishayela forklift ngaqala ngafika 1995 yebo mkhulu ngaqashwa ngumlumbi hayi kunomsebenzi loyo ngishayela lesi forklift lo muntu lo wangizonda umfana manje bamisa safunza computer kanti sobuka lesithombe ngoba basishuthi yes ngithengela umuntu wangena manje njalo sokisi lami bafuna ipetrol nesandi ngikwathi ukuthi la bakuyisa kubani lo mfundisi kwangena ngathi bangithandazela wangena ngenyawo lisancela yebo mkhulu manje basatheni isokisi lami sebasebenzisana lesana shothi basathatha insila yami wangena la wangena emehlweni ngathi zabula mkhulu ngafifiyela ngagcina sebangilayisha ngemoto lemunye aseyita kulimata imoto ngasayi emsebenzini so mkhulu yamagama uchaze ukuthi kungene kancane kungene kancane bangena bebakubona mkhulu wangena la wangena kwajika kwaphuma ngala mlonyeni ave ebusuku lela sekungenile mkhulu kungenile umuntu loyo so nje kodwa ke ngabona ngaba nesikhathi ngathatha isikhathi